Жетеби? Жоқ. Қанша концерт? 5,5. 5,5? Болор жери. Болор жери. Ана кесіне салса ала? Да, бір-екі машиналар көріп көрейін. Да. О, доске. О. Это ачалым тұтмасаң? Алып бұл. Алекса, Сат отасың ба? О, Қаншаға? 5,5. Асы жоны ма? О. Не, ол бақнасына көп тұрды өлі. Неге? Көчкендер патрат деп тұр ғой. Мен патратат да көчкен. Жүк көшіп бұл не? Жүш керек. Машина айын деп тұрдым мен. О, берсең айдап көрейін деп. Жақсы қаламын да сразу. Жақсы қарап тұрсың, молодец. Жүрсең отырсаң аз айдап көрейін. Брат, неге қарап алта келдік? Брат, аз мына ходовкасын тексеріп алайын, жақсылап қарап албаса. Мен burada алып алып, қайра сата албай қиналғанмын да. Ходовкасы дыбы-дыпкен, брат, албай алдың ба? Сал, коробкасы кичине сілкіп брат, чалам мен саған. Қандайсың? Чалам. Таксиге акча жоқ тоттың, султарлар учуп та жүреді, шартет та жүреді. Тоқса, чаласың ба? Конечно, чалам, ертең қантан тексербейсіз бұл коробканы? Сіз мен бір суретке шығып айтшы, өсті қатысты сілеймін да. Сен мен үшкенге қуанамын да. Рахмат, братан. Сіз жаңа бүттім ай деген ұрчысыз да, Жоқ, жақшылап естечі, жақшылап естесең. Сілер жаңа бойын ішінде, сетканың ішінде. Сілер жаңа бірінші раунд, екінші раунды көтіп шығасылар ма? Жоқ, оқиыз дағы. Ертең залға кетші, залға келсең, құдай өсіп. Все. Жақты ғой? О, Тайсын, братан, деймін. Адашпайым, братан, жақты. Адашпай жүр қайда. Братан, өзің адаш оларсың, мен шумамын. Өте. Оны есеттеп қостыр. Мақұл. Стоять, это ограбление! Сразу эле ошентип айтпайсың ба? Маска да кийип алыпсың, коронавирус экен деп жүрөктүн баары түшүп калды. Маскаңды чечип эле келбейсиң. Ала бер, эмне акча керекпи же продукт алат белең. Ундар керек болду. Ала бер баарын. Ала берем, рахмат. Ала бер. Жүрөктүн баары түшүп калды. Ограбление тұрып Рахмат, байке. Мейли, мейли. Ой, эмкиде маска келбей эле пистолетиң менен келсең, жүрөктүн баарын түшүрбөй. Болду ушул эле. Келиңиз. Sensin menin torgoyum, soğuk gözden korgoyun. Aşık boldum canında, kalkıp olsa on boyun. Sensin menin torgoyum, gülde bolup sol boyun. Issığına Ey dostum, көңүлүң бийик болсун. Чындыкка колсун, чындык сага орун олсун. Тилиң бек болсун, калпышакка чек болсун. Ишенбесең чык досу, каптан менин бек болсун. Менин чөрөм рэп, унга бөлүп айтамын кеп. Келип угуп кет, жалгыз чындык байкадың сен. Көчөнүн акыны мен, булактын жакыны мен. Жашагын акылың менен, чындыкка чакырам элин. Бул машинадан ким жууду? Ким жууду? Мен жудум. Красавчик. Канча мойкаларды мынчалык таза жууганын көргөн эмесмин. Молодец. Рахмат, байке. Бул акча сеники. Рахмат, байке. Жана багажникте киргизиңиз бар турбайбы? Ошондо мен чайкап болгом жууп. Молодец. Бул акча десем. Рахмат, байке. Давай. Братан, жана барточоңузда плавкиңиз бар турбайбы? Ошондогу мен Бары бир таба талазап күт. Сен эмне окуй келдиң? Geçen saat 3'e kadar seninkini okuyan yokum. Sen de dayanbay келдиң бе? Geçen günü geçki yedi işçi papam aytkan. Сабагыңды окуй келдиң бүгүн? Nasılcan bacınkаны taza oturup uktap kaldım. Sen de сабак окуй келдиң? Uktap kaldım. Шункар, sen даяrsыңбы сабакка? Деги сен 12 жылдан бери 2 класска көчпөй койдуң. Эмнеге даяр болбой келдиң? мен тиги атамдар тоого кетип мен жалгыз кой кайтарып калгам. Ай Шункарай, 12 жылдын ичинде бир китеп окудуңбу деги? Ой, жок окудум. Кандай деген китеп экен? Салам Сеул мен Кыргыздын уулумун деген китеп, өлө соң китептен ушуну окуп аткам. Айтып берейин, присвайсына сизге. Кандай коюшуна? Салам алейкум, кандайсың? Үйлөнөйүн деп койгонсуңбу? Жоқ, чачылып калыптыр, жинап коюйн деп. Ай, ушинтип эле үйлөнчүлөңүз. Ой, үйлөнсөң чакырасыз да. Болду. Кашна сен дагы үйлөнөйүн деп калыптырсың, а? Кандай, жакшыбы? Жакшы. Айтпадым үйлөнсөң чакырам деп. Ай, макул.
бурушпай үйлөнөм. Мен үйлөнгөнү сураган жокмун. Жаң бурушатып койдурдуң, Кандай болду? Сонда билгенге Бүт Куран барын салдыр. бүт жазат. Досум, чын айтайын ба? Жакында үйлөнмөкмүн, бурушатка салдырып элекмин. Секинен үйлөнүп алайынчы мен. Давай. Адыш, сен мага бир берчи, ырымдап салып коеюн. Неме. Ой, да экинчисин деле берейин. Кошумча кылып. Үйлөнүп калсаң, Рахмат. Мейли, досум, мен сол бурушатка бардым. Кайдан алдың? Ой, тиги астындагылар. Es escalofriante. Tamam. Esler de olap çıktın ооба достum. Ne? Birkilik деген приложение чыгып тур достum. Ошон чукулап келат, биз да кулап чыктык. Birkilik mi? Birkilik men de çukulap keletkamda. Ne приложение bu? Приложение экен ушундай. Жаңы барды бардай, жокту любой нерсени таап алат экенсиң достум. Койчай. Жакында үйлөнөйүн деп аткам. Картеч, плача, ресторан тапсам болобу? Любой достум, любой экен. Базар жок. Жакшы предложение экен, а? Блин, кийимдердин баары кир болду. Маму жалко. Стирать будет.